Alushe, kuplimi kumtsalo ampio aluhu kikimye suksholo kipete bes ksajel pagaine. Ishi atsahipo pilnesha kiye ktaranguno kumo ikemu ningno adawloki eno azamulu keklono atsa kuto mo chulu eno inilono ning kupule ning khaning kumsum lokamtsa shithre eno liplere kuto mo sasukutula kyuranguno alhuza hipo bes ksajenke kutolvane tirongno kuplemi niutimi kumtsa pelono re ashaka kutolo injuzano alhuza kiuning vilo pengeno mzimsheshi itil penge shikimtane ningno alhuza hipo junsha kyuye tungkupmi kumlaya apikesha ipikyu zato lo junshani ningno atsato hipo vethalu eno itilunike ranguno atorshi tungkupmi eno pa kumlaya kyukeno itilve pagine tungkupmi ipa kyuye timikyu no pichenikeno khakhle kunglo agungutsa asheshuchekimi grikim tsauno khachlekelo alhukpgh khachlektsmi ipiane prophecy mamu tungkuptsa hipauye tungkuptsa ipakyuye alhukkumsi eno kpgh piktotschekimi ipipiani eno ithlane hipau shelo shiri tungkupmi eno tungkupu tsau akwaye ningno tungkupmiye kishiarmasa eno tungkuptsaye kyutoi bikhlal masageno kuchuye skikhlo akwaye ipakho ani tungkupum lakhiye mtsimshe alhusas kinekhil kemi shiarmasae atgo samay lakhe dutoku ajotoku tungkupum lakhiye alhugumuno pashungol kemi shiarmasae number ake duche khakhe ajoche zinlono mkutoku tungkupum lakhiye alhuno pavecho patsa bikhlal kemi shiarmasae akiki chirkini ajokini amos yesake dokthe ajo tsintache tungkupum lakhiye alhuno nukshel vekemi shiarmasa eno hipauye luthno blokyulono shilchekyu kumoi eno kumtsino shilu mamu shikalono pilchekyu kumla kumoi eno tungkuputsa kukhaye tungkuptsaye alhu ampino timputsano pilo pikyutsa shiarmasa Deuteronomy shiribdi ajochiri Jeremiah mkutoku ajotachelano toku tungkuptsaye alhuno pilo pikyutsa likhi pilmasa Mark chirkthe ajomkula kilano mkukini Ezekiel yesake do chiribdi ajotokulono chiri tungkuptsaye alhutsa likhi kethono timno pinshikyutsa shikepu kumoy Ezekiel yesake do chirkthe ajoktlono chiri Kichleu eno kucho tungkupmi eno pa shepe kimchil venikyu Deuteronomy yesake do chirtache ajomkula kilano mkukini Jeremiah yesake do mkutache ajotachelano toku Ezekiel yesake do shirkthe ajomkutsinlono shirkthe hipokholo phaye tungkup kucho eno kichleu ye kyu to ikukena ningno itilnani kichleu tungkupmi shepe inkyu show kra thabenikyu Jeremiah yesake do chirpdi ajocherpmulono chacho ishamaye ningye kishpuz tungkupmi kumlaye apikyo kahava keno itinankya kucho yeslo ningno phujikelo tungkupmi kumlaye abokha aturi ushani eno tipa ulono alhuza eno alhukpgh pichots eno ketrikyu shire tie jisi iri kumukutolo ikemu kuro nimpyo jisi irive keno alhu tungkup kumla hipauye kishakhaveke eno apostol kumla huktushive eno tihutoi apostol mi kumlari kishakhashiveno itiye akukoho ulo tsavipe kumla pastor kumla eno shikam kumla no ningno kha akiusche dolope thani efficient mi sakhe dubdi ajoche khakhilono cherabdilono hipom zimshe yepa zani tishimu timno pulmo eno kachala ke pushara ye biblical theology kikhlono phujkelo ishani chala tungkupmi aga ye tungkuptsa piklanani piklakyu aga ye yektsikyu agmasa yektsikyu aga ye tipa uya chipkyo mokeno phujkemi agmasa phujkemi aga ye tipa upes kuchoyes ipi mlaphekemire agmasa ikemu alhuza kikhloye hiye shikul pusha movae px akedom kukini ajocherta chelono chertoku Peter yes akiniu
ake do laki ajo chatoklo no mkula kilo no ning no pujgel no itla gyuno hiye klemo shikul psha mobile alu no kucho espesi ning zive gyuye akta akle eno kupuk lai kyu chkhoi pak kam spak pogpes timi yanguno khakulupu eno alu itikulupu kupre eno zaile kamts kucho es bible lo ye pekhwa za kihu ite hiye bible lo yesik phaba ye kilemuti alu za shikul pushi amoy kichlo tungkupu kucho es no pi akyuye ishi tkhdolo kichlo tungkup kuto mo iperive ai eno iperive nane teranguno nyungye kutok push lo piane eno tihutoi ishi tikhello ye tungkup kumla ye kahawai ikemo khuno khono tungkup mi ipiangeno alhu chakiklo ye panong ye kichlo tungkup khoke teranguno nyungno ishi dolo timna aunglo cha mamo tungkup cha mamo alhu pieksa cha piage gongno tipako thaive mamo tipako jumtire sasukchala mamo agshi mamo kineshukle anikyo gongno kumoi ikemu nyungye kristo timi kucho yesepul chekimi kristanimi ipiange gongno alhu chano nikbul bokha hukuthu enak shekhaushil masake eno alhu chalo yepepa kyu kiklona khulmasa eno alhu chagokul timshil masakyu gongno ache pokho pesipane kichlo tungkupu kumla yekyu te eno alhu chalo no itehiye tungkupu kumla ye kahava kishekhawa eno akukho ye kishekhul masake no yepepa kyu cha ningno kucho yes reference itehi ti screen lo piana ne te gongno tipo kholo cha kheijono kiwa la bhoi zikwa ga ye asheki chishi tipo khojono o bible la pheno tipo kholo philu eno vethalu eno kucho ye kyu kena ichil benke shikim thane ningno achahipo chulini lwekyu te ningu timina aluhuno penke isamono malke mamo inei thilke epkyu una khotoshi puluweno nikkumsinim lo nikpulin shaji shipsa anke zukhu alhucha alhununi rongno kyu yepepa changeno kucho yes kucho eno tie akimteyes kihu tipo pilono ashi aungu khakulpu eno kagamga irel pegebushi ni simi eno alhutim khopelon re kucho yes lo ideolono kucho yes kimyeno alhucha vechono nikpul shekhelpenge achepo pes katlani achahipo chulini lwekemi kamch khalo alhupela kamachpene alushe